ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Ngiyanibingelela bantwana benkosi yasePhakameni. Sihlabelelo sekhulu namashumi amabili nane. Basinda ngokuphephisa abamba engozini. Basinda ngokuphephisa abahamba engozini. Baphunyuzwa kuzitela balithande elize yahamba wekuqabatele ngalolu hambo lwakho yelula isandla sakho ulubusise uhambo lami ngesifingo sokusa ngiyawungena Phakameni amasango ayokuvuleka ngokungena. Ngiyahamba wekuqabatele ngalolu hambo lwami yelula isandla sakho ulubusise ngohlabelela ngentokozo emzini oyingcwele ayojabula abahlangabezi bami ngokungena ngiyahamba wekuqabatele ngalolu
ngase nanhloni awuphakamani phakamani masango phakamani sisesikumbuzweni maNazaretha sikababa wami inkosi uThingo lwenkosazana kakhulukazi mina ngihlale kakhulu nayo inkosi uThingo lwenkosazana ingakabi inkosi kwaze wafika isikhathi ukuba ke igcotshwe. Ngizokhuluma nje kabili maNazaretha bese ngivala. Engikukhumbulayo nje ngenkosi uThingo lwenkosazana sasisenhlangakazi ngaleso sikhathi yangibiza ngangise umntwana nje yathi kimi ibona umsindo omkhulu uma ihamba emhlabeni, ibona nabantu abaseduze kwayo beyijikela. Kwakuhle nje maNazaretha ngaleso sikhathi wonke umuntu wayejabulile egcekeni ngoba sasinenkosi sisinikela, ngoba kwase kuyisikhathi singanikeli enkosini inyanga yezulu. Ngiyacabanga yaphela iminyaka emihlanu kusukela ko-1990 kuze kushaya u-1995 ingasabonwa nje inkosi inyanga yezulu, sekunikelwe imbengeni. Ngakho wonke umuntu wayejabula ukuthi soke sinikele kuShelby. Ithi kimi-ke ngibona umsindo umva kwami, ngibona abantu abaseduze kwami bengijikela ukuthi angazi kwenze njani. Angizange ngibabone labo bantu maNazaretha ngoba bonke abantu babenema egcekeni kukuhle kunenkosi entsha. Kodwa kwahamba ngihamba nenkosi kwafika isikhathi la ngisibuza khona ukuthi hawu inkosi yayithini ngalesi sikhathi mayithi emva kwayo kuzoba nomsindo. Hayi, yaphela nje iminyaka kukuhle kuze naku-2000 sithe sisekuthuthukeni yangibiza futhi inkosi uThingo lwenkosazana yathi qaphela-ke manje. Ngathi hawu ngiqapheleni ngoba mina ngiyona inkosi kodwa ikhuluma nami. Ngangihlala-ke nje ngisho endlini isikhathi eside nenkosi sixoxe, ngisabe ukuhleka kwesinye isikhathi ngoba yayithandwa amancoko. Kuyisikhathi ngigcine ngihleka noma ngabe ngiqhamuka kumuphi umhlangano mase ngiqhamukile ngangibona ukuthi
ibona umfowabo kodwa ngangiyingane ngangiyibona ngisho emehlweni ukuthi iba nethemba nokuyaluza kwayo nje awubona ukuthi hayi inkosi ijabulile isikhuluma inkosi lento ayikhuluma enhlangakazi ikhuluma ngayo seyikhuluma ngami manje ekuthuthukeni ithi uyabona Nhlanzi ithi yebo shamba yabona amaNazaretha nje bekuthanda kanje ngangingaconsi phansi kumaNazaretha yonke indawo azokujikela uma ekujikela lamaNazaretha bonke laba abafundisi nenhlayisuthi nabakhokheli namakhosazana laba akuthandayo azokujikela alingcolisa igama lakho nawo kwase kufakwa mina manje kule ndaba ngoba mina ngiyona inkosi ekuqaleni enhlakazi bekhuluma ngaye mase kuthiwa kuzojikelwa mina kwenze njani wathi ke thola umuntu akuthungela umjiva bese uletha la kimi hawo angizange ngicabange le nto ukuthi inkosi ithini ngoba ngangiseyingane ngacabanga ukuthi mhlawumbe inkosi ithi ngifuna umuntu ozothunga umjiva awuthungele yona inkosi mase ngikhuluma nabakhokheli omankomo bala eGoli ngcinekile sayi aningitholelela umuntu othunga umjiva inkosi ithi ifuna umjiva but how Nhlanzi inkosi izimcela kuwe ngithi ayisho njalo abawuthunga umjiva uma bawuthunga ngizawusuka la ekuthuthukeni eGoli ngalelo langa ngigcina kuba sekuthuthukeni eGoli banginikelela imali eningi ngaze ngize ngibona ngiya kuJuly emhlanganweni abanye bangithengela izingubo zokulala ngaqala ukuthi kwenzakalani thiba uNhlanzi uyakubaba kwanikela insizwa kwanikela intombi awu ngaphukelwa nebhasi eyayibiza kakhulu ngaleso sikhathi hawu ngafika eThekwini hawu ngabingelela ngahamba ngaye enkosini phethe lo mjiva ngifika kulesine hayi ngicela ukuyibona inkosi ithi hayi ngingene baba nawo umjiva inkosi yasePhakameni inkosi ethi angiyithungele wona yangibuza ukhulume nobani ngalomjiva ngithi hayi angikhulumanga namuntu la egcekeni khona waziyo ngathi cha baba akekho wathi ayikulungile uthathe imali yokuthunga ngathi hayi ngikhulume nabakhokheli khona lapha eGoli omankomo wabuza futhi wabuzisisa uthela umjiva uthungela bani ngathi hayi ethe ngithunywe inkosi nje ukuthi icela umjiva wathi hayi kulungile wayesephakama esihlalweni khona ebuhleni ngolesine wathi phakama ngathi hayi Nhlanzi ngesaba omkhululi wethu awuthina nzalo kadingana awu fi ile hesi simzwile omkhululi wofi
kodwa njengoba ngihlabelela inkosi ihlabelele sisihlabelele ngisihlabelelayo yathi phakama ngathi yayi inkosi yamakhosi ngesaba sibabile endlini ayekho umuntu osibonayo yathi cha lo mjiva ngifuna ugqoke kuwe uyafuneka manje ngoba uzahamba ungaphasakwazi ngisho ukusondela eduze kwami ungcono ugqokise lo mjiva manje usakwazi ukusondela eduze kwami ngathi baba owani wathi oyihlo mkhulu nobaba mkhulu bakho ubaba umqambo wendlela ubaba ilanga lamalanga inkosi inyanga yezulu athi angigqokise lo mjiva uzothi wena mawusukhulile uyobona ukuthi ngigqokiselani lo mjiva waphinde wahlabelela wathi nzalo kadingana benose nzangakhona ufiki lesi simzwi ngangihlabelela ngiqhaqhazela amaNazaretha ngehla inyembezi athi omkhololi ufikile umkhololi usefikile wemazulu sesi imzwile omkhololi ufikile omkhololi usefikile wemazulu sesimzwile nzalo kadingana abenose nzangakhona ufikile sesimzwile omkhololi ufikile omkhololi usefikile wemazulu sesimzwile ngawufihla lo mjiva maNazaretha isikhathi ngezwe sengena ukuthanda ukushumayela ngingazi ukuthi kuqhamukaphi azibona sengishumayela ezimeleni azibona sengishumayela emapaki ngingazi ukuthi yini le esingene manje kanti omdala wethu base bembonisile ukuthi khona into ekhona kulomntwana nikhuluma ke lokhu maNazaretha namhlanje kuyisikhumbuzo sothi ngokuthi lo mjiva kanti engangugqokiswa ngangugqokiselwa kuba ngizohlangabeza nina mayibonga inkosi yasePhakameni ngibonge abaningi bena abazange bangibone ngiyingane namanje abangiboni ngiyingane
abazange futhi bangithathele phansi baba nemizwa kaNkuluNkulu ukuthi lo muntu uthunywe uNkulunkulu. Ngalokho ngithi okhokho benu banibusise abantwana beNkosi yasePhakameni. Banivulele inhlanhla, baniphe futhi inhlonipho, niqhubeke nihloniphe njengoba nihlonipha nje. Ngizocela ukuvala abantwana beNkosi yasePhakameni. Inkosi ibusise ukuphakama kwenhlangano.